usuyichaza wena ukuthi ke njengokuthi ukholiwe nje uhluke ngani kwabanye ngoba inamba ngiyabona abakholiwe bonke wena mawuthi ukholiwe akungimangalisi lokho ngoba ngiyamazi mina umakhelwane wami ukholiwe kodwa ukuthi ngiyalaza amabandla amakhulu mina awukuthi so ke kubalekile mase sifike lapha siyibandla likaNkulunkulu ukuthi sichaze ukuthi kumi kanjani ke ukuhamba kwethu amen ngingakangeni nje esimeni soshintsho mhlawumbe lube khona mawuba makhathini eqala ehlangana namanazareth kaNkulunkulu mhlawumbe ngaqale ngichaze kancane nje isikhathi esifishane ngohlobo lwamabandla kubalekile lokho ukuthi amabandla ahlukene kaningi kodwa okwamanje ngizobala amabandla ahlukene kathathu ngizobala amathathu kulokho khona amabandla asaphumela obala ukuthi wona angamabandla kaSathane Satanic Church ngani bakubiza kanjalo yini akhona amabandla kanjalo manje khona neBhayibheli la khona siyalibona bathi bona bakhonza uSathane bona amabandla lawo bese kuba khona amabandla abefundisi oyayithi umfundisi ahlala bese hambe yalapha eUnisa athathe izifundo zetheology noma ashone kwicollege ayithandayo afika abuze mayefika ukuthi ngiyaqualify ukwenza le course so uyaqualify theology ayifuni maths ayifuni science mawune history nje ngena phakathi bese ngena enza le theology bese iphuma iyovula ibandla lakhe niyayizwa leyo so khona ngithe khona amabandla kaSathane avula ukuthi amabandla kaSathane bake open ngalokho khona amabandla abefundisi avula abefundisi no ngisizwa sengathi ngine calling ngisizwa sengathi nginje ayichaze bese decide ukuthi ngiyovula ibandla ngaleso sizathu leso bese kuba khona amabandla kaNkulunkulu amabandla kaNkulunkulu ke bantwana bakholwa ahlukile ngoba awukwazi ukuthi ufake yakho input noma ugcwalise noma unciphise ngoba uNkulunkulu unezincwadi zakhe thina uNkulunkulu simfundise umprofeti Isaiah ngiyazi ukuthi eqhubeka lapho kwagcina khona indodana yakhe ukunguJesu amen so ke sikhonza uNkulunkulu ngokulalela nokulandela imfundiso zendodana yakhe uJesu Kristu ogama lakhe langempela uYeshua siphinde silandele uNkulunkulu ngokulandela imfundiso zomprofeti Isaiah thina mana sithathu so ibalulekile leyo ncazelo ngoba njengoba amabandla ehlukene kathathu nje kukhona akaSathane acha thina sikhonze uSathane kukhona awabefundisa cha mina nomkami sivula leli bandla leli sisicabangile sihlale phansi sabona ukuthi nginesiphiwo mangikhuluma abantu bayangilalela kade nje nasesikoleni nganginje so kushuthi nginayo lento ukuthi ngivele ngibe sebandleni angilivule leli bandla bese beyalivula ke kanjalo bese kuba khona amabandla kaNkulunkulu angahambi lapha athanda khona ahamba lapho uNkulunkulu athi uthanda khona so ke phakathi kwalezi ziqu zonke zamabandla esengibale intathu thina ngithe masingena lapha ke siyibandla likaNkulunkulu fanele mangithi ibandla likaNkulunkulu ke ngezwakala sengikhuluma into ethandwa yimina ngoba ngisiye noma ngiyumfundisi leli bandla ngokuthunywa kodwa leli ibandla likaNkulunkulu angizange ngahlala phansi ngacabanga ngavula leli bandla lavulwa uNkulunkulu wayesekhetha izisebenzi zakhe ezizosebenza umsebenzi wakhe kulo amen ngicacisa lokho ukuthi akulona ibandla labefundisi leli akuzange kwahlala phansi lapho kwacatshana kodwa ibandla likaNkulunkulu so uma sithi ke siyibandla likaNkulunkulu kufanele lokho ke sikukhombise kube khona umehluko ukuthi ibandla lomfundisi lihamba la ibandla likaNkulunkulu lihamba la ibandla malike lomfundisi uyayithi mayesehleli phansi bese sungula isigungu sakhe esithatha izinqumo athi la ibandleni lethu unjani umbala ezofaka fanele basibe neuniform ukuze sibonakala nama sihambe edrobheni ukuthi siyibandla ibani of God so bese bevumelana labantu bese bethatha isinqumo bese beba neuniform evunywe isigungu sebandla bese bedlula lapho bethi ngoba manje ngomsombuluko noLwesibili nangama Saturdays ubusy kuyangcwatshwa kunemicimbi iluphi usuku esingase sikhonze ngalo thina hayi Sunday phela isidukujwayelekile iSunday bese belikhetha futhi usuku abazokudumisa ngalo beyikhethe noma iSunday noma uLwesine mase bedlula leso sigaba bese bekwenza konke ngokubonisana nangokuvumelana
kodwa nje basime lapha nje nabakholwa sengithe siyibandla likaNkulunkulu akukho esihlale phansi sakuvumelana ngisho usuku esikhonza ngalo azange sahlala phansi savumelana ngisho ukugqoka kwethu azange sahlala phansi savumelana ngisho ukuhamba ngeenyawo njengoba singena ngeenyawo lapha sesikhipha igatulo azange sakuvumelana kuyizimfuno leyo kaNkulunkulu ngoba ngithe siyibandla likaNkulunkulu sesihambe sicinga ukuthi uNkulunkulu ufunani sihambe sicinga ukuthi uNkulunkulu ufunani so ngisho ukuthi ke zintathu igaba zamabandla omunye umuntu ke uyehamba angene ebandleni lomfundisi bese ethi hayi ukukholwa nongakholwa kuyefana ngoba mina kwanje esontweni kodwa engabe sawenza umehluko ukuthi cha ukukholwa amabandleni abefundisi kuyinkinga ngoba akaze abe nenhlanhla lo muntu ukuthi angene ebandleni likaNkulunkulu kodwa manje usethuka konke nanso inkinga ebakhona abantwana bakholwa ngizokwenza umehluko ke omfishane phakathi kwebandla amabandla befundisi nebandla likaNkulunkulu ngoba amabandla kaNkulunkulu ngeke abe maningi linye ibandla likaNkulunkulu yilelo elihamba ngenqubo la uNkulunkulu athi alihambe khona awuthi ngiqale phi kodwa chaza umehluko kodwa mhlawumbe ngiqale la ingubeni ezimhlophe esizifakile ngoba nalezi ingubo esizifakile siqale eBhayibhelini nazo ukuze ukukhuluma kwethu kucace fundeni lezo incwadi ezimbili sidlule lapho ngokusheshsha akufanele yonke into engizoyikhuluma lapha mangisemi lapha emizuzu emibili engizoyima lapha ngifunde konke ukuthi lokho ngizokhomba izinto enizibona ukuthi lokho uNkulunkulu wathi asenze lokho uNkulunkulu wathi asenze lokho ngizokhomba into enizibona kwanamhlanje angizokhuluma ngezinto ezikude ngizokhuluma nje eseduze ngoba ngifuna namhlanje ngazi umehluko ukuthi amabandla ahlukene kathathu amabandla kaSathane amabandla befundisi ibandla likaNkulunkulu fundani alele kuza ungibangela kepha sifundile ngesabathelezini fundile Sambulo chapter 3 kusukela verse 5 Onqobayo uyakwembathisa kanjalo izingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalisula encwadini yokuphila negama lakhe ngiyakuvuma phambi kukaBaba naphambi kwezingilosi zakhe Sibusisi ithi lencwadi onqobayo uyakwembathisa izingubo ezimhlophe kodwa ngifuni leyo fulana ethi izixuku nezizwe zazembethe kumhlophe ephethe amasule esandla Ngizofunda incwadi kaDaniel esahloko sesikhombisa. So iqala kuverse 9. ngane ezinye Ngisabheka wabekwa izihlalo zobukhosi kwahlala umdala wezinsuku. Izambatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa. uthi kuDaniel ngathi ngisabheka mina kwase kubekwa ngase ngibona sekubekwa isihlalo sobukhosi kwase kungena umuntu okwakugama lakhe ubani Omdala wezinsuku. omdala weinsuku umdala wensuku bani uNkulunkulu wayenjani ke Izambatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa. izembathe zakhe loNkulunkulu wayesehlele esihlalweni sobukhosi zazimhlophe njengeqhwa ngithema ngiqala ukukhuluma lapha ngathi konke sikufakile okaNkulunkulu akusikho kwethu amen Isambulo 7 kuverse 9 funde babami Emva kwalokho ngabona bheka ke isixuku esikhulu ebesinganakubalwa umuntu bheka ngabona isixuku esikhulu esingenakubalwa umuntu sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi simphambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu sembethe izingubo ezinde ezimhlophe sasimphambi kwesihlalo sobukhosi kanye newundlu sembethe izingubo ezimhlophe siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso Nkosi ibusisi niyayibona lezi ngubo ukuthi azange sahlala lapha sayisigungu sayicabanga ngoba kufanele masithi siyibandla likaNkulunkulu konke siyikho sikuthole eBhayibhelini singathi siyibandla likaNkulunkulu kodwa mawusiye eBhayibhelini awusasitholi ngoba lokho kuchaza ukuthi ke sekuyibandla lelomfundisi and awukwazi ukufuna uNkulunkulu ebandleni lomfundisi ngoba ngeke umthole uzofika umfundisi ebandleni lomfundisi ngoba uyena ohla li-idea yakhe lumcabango wakhe lokufisa kwakhe njengoba simi lapha nje siyokufisa kaNkulunkulu simcabango nemdlinzo nakho konke kaNkulunkulu akukho esikwenza ngokucabanga kwethu niyayizwa leyo nto ngikhuluma into ezibonayo abantwana bakholwa ezisimple nje mhlawumbe ngizothinta iphakathi ngokusheshsha ngoba izinto lezo eziletha ushintsho olubonwa ngamehlo sengikhuluma ngeingubo abayifakile ezimhlophe bazothi bona wasufakalele neyokuthunywa le
ngaphansi khona emhlophe le neyokuthula ukuthi ngifundise indaba kaNkulunkulu. Asikhuluma indaba yesabatha ngokusheshsha. Eyesabatha siyiqala. Asiqale lapha ya ku-Genesis. Ekuqaleni ngoba abantu ukukhuluma ngesabatha baye belipha amabandla athile. Njengoba manje azokufunda incwadi sekukhona amabandla. Sizofunda incwadi manje kusadala umhlaba. Ingabikho iPostoli, ingabikho iNazaretha, ingabikho iSayoni, useUNkulunkulu edala kuphela. Uthi luphi usuku wa recognize uNkulunkulu wahlonipha walubusisa ifunde babona. Incwadi kaGenesis chapter 2 sizoyiqala evesini isihloko sakhona sithi usuku lwesikhombisa. Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho konke. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abayenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yonke abayenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yonke abeyenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walingcwelisa. Wayeselolu usuku lwesikhombisa lwenzani? Wayeselibusisa okokuqala, wayeselwenza libe ngcwele. Ngokuba ngalolu suku waphumula emsebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza. Ngoba waphumula ngalolu suku emsebenzini yonke abeyidalile wayenza. Amen. So ke leli sabatha ke namhlanje esekuthiwe la kwaShembe, kuthiwe la likabani namhlanje sizoqinisekisa la ekhaya ukuthi isabatha likaNkulunkulu. Waqala waligcina yena isabatha eseyedwa esadala bengakabikho abantu, bengakabikho amabandla. Amen. Amen. Kodwa linomthetho elihamba nawo, linombandelo onzima. Lona kuhlehlisa abantu abaningi. 35. Incwadi uExodus 35 sizoyiqala evesini. uMose wabutha yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli wathi kuyo, yilamazwi awayalile uJehova kuba niwenze. Ilamazwi ayale uJehova. Ngithe imandla kaNkulunkulu. Izinsuku eziyisithupha kosetshenzwa umsebenzi. Kepha ngosuku lwesikhombisa kuya kuba usuku olungcwele. Kepha ngosuku lwesikhombisa kuyoba usuku olungcwele. Yini libe ngcwele uMose esho njalo na? Ingoba lwangcoliswa uNkulunkulu umhla edala umhlaba nezulu. uMose uzothi ke lungcwele lolu suku ngobani uNkulunkulu walibuza mhla edala izulu nomhlaba. Funda babona. Lube yisabatha lokuphumula likaJehova. Kuyoba yisabatha lokuphumula likaJehova. Inkosi ibusise. Qhubeka nayo. Bonke abenza umsebenzi ngalo bonke abenza umsebenzi ngalo bawubulawa. Aniyukubasa umlilo ezindlini zenu. Aniyukubasa umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Kusho uNkulunkulu. Inkosi ibusise. Amen. So ke lezi zinto ziyabaqhatha abantu ngoba imvama lezi zinto lezi amabandla akhona kodwa amabandla akhona amabandla abefundisi. Ma umfundisi evula ibandla uyayikhetha izinto ezoxosha abantu. Athi ngeke phela sibanibani sigungu ngeke sivulele sifake lento ebandleni abantu phela bazobaleka la ebandleni. Ngeke landele leli bandla mase sifake zonke lezi zinto bese ekhetha lokho. Kodwa lapha ngoba siyibandla likaNkulunkulu akukho esikwazi ukukhetha ngoba ngithe sikufisa sikaNkulunkulu. Sikufuna kaNkulunkulu. Siyibandla likaNkulunkulu. Asikhethi lapho esihamba khona, sihamba lapho uNkulunkulu athi asihambe khona. Kwezinye indawana esihamba kuzo akuhambeki kalula, kodwa siyahamba ngoba osidalile uthe singahamba. Asikwazi ukuphikisa uNkulunkulu ukuthi hayi ngeke sikwazi inkosi ukuhamba lapha, siyazi ngoba uyena osidalile. Abantu bawathotha sebekhanda imoto bethi ngayinyuka lentaba, ayikwazi imoto ukuthi ngeke ngiyinyuke lentaba. Hayi mina imoto mina ngeke ngiyinyuke lentaba mina, kodwa umkhandi wayo esethe ngayinyuka lentaba. Lezi intaba zonke ethe uNkulunkulu ngaze nyuka, sithi nathi singaze nyuka ngoba kusho sidalile. Niyayizwa leyo nto? Bakhona athi ngeke ngaliphuza itiye ngafa nokufa, ngeke ufe. Ngeke ufe. Ngoba uNkulunkulu uthe ungaliphuza itiye ngesabatha, uzobulawa yini manje? Ubani osemkhulu, ubani osazi, ubani osedalile. Usuyidale wena. Thuna ningayikhonza abantu bayikhonza nangetiye. Athi ngeke ngaliphuza itiye, wena ikhanda langishaya kuze kushona ilanga. Uyikhonza ngetiye into encane kangaka. Niyayizwa leyo nto? Amen. Ngiyazi ukuthi ukukhuluma kuba kuningi. Ngifuna sekuleya ncwadi leyana ngifuna le ehlukanisa isabatha ethi wabethela kwesihlanu bese wase kuphunywa kwesabatha wase kwelwa kwisonto ngoba izona incwadi ezibalekile. Ngithe inkonzo izoba phakathi kwebandla. Mina ngizochaza izinto okudinga ngichaze ethema ngabe ubaba Makhathini la ekhaya ethatha lenkonzo zashintsha nayibona ngamehlo. Nase niyibuza ukuthi usungene kwelinjani ke manje ibandla. Namhlanje ngilethe impendulo zokuthi ungene phakathi kweinhlobo ezintathu zamabandla engiyibalile, ungene ebandleni lesigaba sesithathu sikaNkulunkulu. Hayi leli lika Sathana asihlanganise lutho nalo.
laba befundisi asihlanganisele utho nawo kodwa leli likaNkulunkulu siyilona ke thina Okuka Luka 23 kusukela kuverse 50. Amen. Sihloko kumbela kukaJesu. Bheka ke kwakukhona indoda igama layo nguJosefa eyayilungu lomphakathi. Indoda enhle nelungileyo. Yona yayingavumanga icebo nesenzo sabo. Eyase Arimathea, umuzi wabaJuda, eyayibheke umbuso kaNkulunkulu. Yona yaya kuPilato, yacela isidumbu sikaJesu. manana futhi sihambeke manje le ndoda elungileyo yeyigada umzi kaNkulunkulu kuthiwa kwathi mase kwenzekile konke sebeyibethele indodana yayisiyahamba yona iya kuPilato owayengumbuso wangaso sikhathi yafika yathini iPilato Yona yaya kuPilato yacela isidumbu sikaJesu. yathi Pilato senimhengile senimbulele sengibonile senikwenzeke konke ngicela isidumbu manje na ke ukuthi ngisithathe ngiyosilondoloza ngendlela ehloniphekile Yasehlisa yasisonga ngendwangu enhle. yavuma le ndoda endala ukuthi indoda enkulu ethi uPilato umbusi yasihlisa le ndoda isidumbu sayo yasisonga ngendwangu enhle Yasibeka ithuneni laliqoshiwe edwalweni. hamba nayo Lapho kungakabekwa umuntu khona. Kwakulusuku lokulungiselela isabatha lase liza kuqala. ithi ke lencwadi kwakuwusuku lokulungiselela isabatha lase lizoqala niyayizwa leyona uJesu wabethelwa nini ngosuku lokulungiselela isabatha ngoba isabatha lase linjani lase lizoqala futhi sonke sesiyazi ukuthi uJesu wabethelwa ngolesihlanu siyavumelana asadideki manje ifundeke sihambe nayo Abesifazane abeza naye bevela eGalile balandela. abesifazana ababili ke ababezihlobo zakhe beza kancane belandela ngemva bebuka le ndoda eyosibeka iyolondoloza isidumbu Balibona ithunu nokubekwa kwesidumbu sakhe. Base bebuyela emumva. Balungisa amakha namafutha. Kepha ngesabatha baphumula njengokomthetho. mana lapho ke futhi ithini lencwadi isuka kude isuke lapha nokuthi kwenzeka konke kulungiselelwa isabatha kwalungiswa base besithatha isidumbu sathi lesihlanu lolo bahamba naso bafika emathuneni yayisibeka le ndoda base bejika lamakhosikazi abelandela ngemumva ebuyile emumva ayisephumula ngosuku olulandelayo ithi iBhayibheli ngesabatha njengokomthetho yini imuphi njengomuphi umthetho njengomthetho okuGenesis 2 mhla kudalwa izulu nomhlaba njengomthetho okuExodus 35 mhla uMose ekhumbuza uNkulunkulu ekhumbuza uMose ukuthi ngisewo lo uNkulunkulu wesabatha lithi ke iBhayibheli lapha uthe uLuka lencwadi oyifundayo lapha kuLuka ke lithi ke manje njengokomthetho bakhona abathi asaphili phansi komthetho kodwa uLuka uthi njengokomthetho ukhomba umthetho okuGenesis sesiyavumelana ke manje ukuthi ke uJesu wabethelwa ngolesihlanu bahamba bambeka labo mama babili babona ukubekwa kwakhe base bephumula ngosuku olulandelayo nje okuthiwa isabatha njengomthetho so manje uya clear ukuthi isabatha linini asekho ukuthi elami ngomsombuluko elami ngolesihlanu elami linini kodwa besivele sasi besizenzisa ngoba bakhona abantu abathi siya Good Friday why is Good Friday ngoba yazi ngo Good Friday kwabethela uJesu bayawazi Good Friday wonke amabandla abefundisi la eSosolasi akekho ongawazi Good Friday ukuthi unini uGood Friday bakhathi kwabethela indodana so bathi bona ke is Good Friday thina sinayo njengebandla kaNkulunkulu Good Friday ngoba kwangeke kuchitheke igazi elingcwele bese kuthiwa it is good asinayo Good Friday siyalila mhlawumbe singalila singambatha amasaka sikhale eNkulunkulu ukuthi it was never good ukuthi kuchitheke igazi elingcwele ichithwa abantu lichithwe izigebengu ichithwe izelelesi bese sithi it is good is it good ngempela ba for Good Friday wamkhulu kangaka uyazi amabhasi ngo Good Friday ku celebratewa ichitheka kwegazi asikho ke kulokho sikunansi incwadi ngoba angifuni ukuthi bese nizobe befundisi bethi isabatha ngilazi linini bebhuqa kodwa bekwazi uGood ukuthi unini qhubeka nayo Ukuvuka kaJesu Luka 24. Kepha ngosuku lokuqala lweviki. Awuyiqala lapho ukuthi baphumula ngesabatha njengomthetho ubusuqhubeka lapho. Amen. Base bebuyela emuva balungisa amakhanda amafutha. Kepha ngesabatha baphumula njengokomthetho. 24. Kepha ngosuku lokuqala lweviki. Hey,
kepha ngosuku inkulu nje leyo nto ngosuku lokuqala lweviki qhubeka nawo kusantwele ezantsi kuntwala ngezantsi bafika ethuneni bephethe amakha babewalungisile bafumana itshe liginqiwe ethuneni kuthe bengena abasifumananga isidumbu senkosi uJesu kwathi basasambathekile ilokho lapho sesiqedile ngale ndaba semizwile ukuthi baphumula ngesabatha njengomthetho ibambi ngayilokhu baphumula ngesabatha njengomthetho bavuka ngosuku lokuqala lwesonto kusantwele ezantsi bayethuneni so sekuyacaca ke manje bonke abantu abasontayo manje basonta ngosuku lokuqala lwesonto niyayizwa leyo nto so ke thina ke lapha ke sikhonza ngesabatha ngoba siyibandla likaNkulunkulu mawuqhubeka nawo khona lapha babona indoda eyimbathe komhlophe bengithanda leyo ndawana awubheke ukuthi awuyitholile bengisathanda le ingubo ezimhlophe leli libhala ukuthi esicwebezelayo seziyacwebezela translation abanye ama version kulungile inkosi ikubusise amen bengilungisa le sabatha ukuthi kuba khona ukuphikisana ekhaya mase kufika isabatha ngoba bajwayela iSunday lelo suku lokuthiwa kwamntwela ngalezantsi sokwedlula isabatha olungolokuqala lwesonto bafuna ukusonda ngalelo langa mawubheka deep abanye abafundisi babuza ngalento bathi hayi plus khonza ngoba lona wavuka ngalo cha kusho ukuthi wavuka ngalo bafica ithuna seliginqiwe engasekho itshe asana wavuka before 12 asazi wavuka nini so it's not valid reason ukuthi nishintshe usuku lokukhonza lwesabatha ngenxa yamahemhem phela amahemhem mntu wavuka ngesonto ngoba bafika itshe selivulile seliginqiwe noma wathi efaka wayiphuma akekho wazi kodwa asikho ke futhi kulokho sila ekuthenini sesiyazi ukuthi lezi ingubo lezi ezimhlophe kaNkulunkulu sesiyazi ukuthi isabatha lelo besikhonza ngalo la izolo namhlanje usuku lokuqala lesonto umntwana ezantsi sila kwamakhathini izolo siphumulile njengomthetho lisho njalo iBhayibheli lethu so ke ngilungisa lento ke ukuthi ke isabatha ke abantu bengalifuni befuna ukulibalekela bekhuluma izinto eziningi bakudide ngisho ikhana ungasazi uthini hayi isabatha asekho hayi asaphila phansi komthetho hayi asekho njani iqondisa leyo nto abantu abakholwa ukuthi mani bona bamakhathini egodla isikhwama sakhe ngesabatha esabatheni ethi ngiyokhonza uJehova anokwazi ukuthi une appointment noJehova hayi nomfundisi othile ngoba abefundisi banelanga laba abalikhethile ngoba abafuni ukuthi ngoba uthi ngesabatha imicimbi ngesabatha imishado ngesabatha amaphathe ngesabatha abakwazi ke manje abantu kubathola ngesabatha ngeke kubathola abantu ngoba abantu basonta for fun abasondi ngoba kufuna uNkulunkulu so thina sikhonza ngesabatha ngoba noma amaphathe khona noma imishado ikhona noma izinto zikhona sithi thina sibizo uNkulunkulu ngitheke siyibandla likaNkulunkulu ngaze ndikhona umehluko phakathi kwebandla likaNkulunkulu namabandla befundisi ilona ke ngochazayo njengamanje ziningi izinto abantwana bakholwa ezikhona mhlambe esingahambe siyithinta eziwumehluko osobala ngiyazi ukuthi njengoba niqhamuka ngedirection mhlambe yobuKristu angazi kahle ngeke kube khona abantu abasihlekayo masibeka amakhanda masibeka ihluthu la ekhanda bethi asibona abantu abancane mhlambe emsebenzini sebeqala ukuhleka manje ukuthi yazi yaguga indoda yakhe isisondavi manje ayisagugile kuyashiyo njalo umhlaba lo ukuthi ubaba njengakakholwa leli bandla leli wayemhlekabi wayegunde emhlekabi manje sokakholwa leli bandla leli bathi akashiya isihluthu asazi noma uthwele asazi nje akasagunda akasakami kanti siyakama siyahlakazeka kodwa ke ngifuna ukukhuluma ngokuhlangana kwethu nalezinto ukuthi sihlangane nazo kanjani bantwana bakho kubalekile ngoba ngithe siyibandla likaNkulunkulu akufanele sihambe ngendlela zabantu funa sihambe ngendlela kaNkulunkulu mawubona upastor mhlambe esontweni lakho egundi ikhanda funa ukwazi namhlanje ukuthi leli bandla engena kulona elika pastor akusile likaNkulunkulu ngoba likaNkulunkulu uPaul oqala uPaul wesibili isabatha uPaul wesithathu zinwele fundeni bantwana bakho ukuthi lezi zinto ezihlangane nazo phela namhlanje sekunento ekhulunywa ukuthi mawunenwele awukho clean bathi mama mntethe ngithanda indoda eclean sekhathi ngithanda indoda egundayo kodwa kusabekwa kanjalo akathi ngifuna indoda egundayo indoda eclean uyogeza uzocisha uphucela ukuthi nje ungcolile kanti kusho inwele shiyagunda funda baba
incwadi kaLevi 21 ivesi lesihlanu. Abayikuzigega amakhanda abo bangasiphuculi isilevu emaceleni, ningathinti lutho isilevu nekhanda bangazicabi emzimbeni. asigcabe emzimbeni khona ekhuluma ngabefundisi nibheke na hlaba priest kumele babe njani niyabona lezi inwele lezi hayi ngoba siyibandla likaNkulunkulu manje ma uNkulunkulu ethi abantu ababeke inwele sithi siyibandla likaNkulunkulu singayibeki inwele sobe siqambela abantu umhlaba manga sobe siqamba manga sithi siyibandla likaNkulunkulu kodwa sihamba lapha sigundile emakhanda asikundile ngoba siyibandla likaNkulunkulu ma beshoke namhlanje sehleka esikoleni behleka emsebenzini bethi kodwa hawu lasiyakhokha indoda yini nenzani nothi indoda yayikhaya umnomzalo womuzi wahlangana noNkulunkulu endaweni zaseJimistini wayesekhetha uNkulunkulu lo uNkulunkulu wahlangana naye uNkulunkulu wesabatha uNkulunkulu wengowe emhlophe uNkulunkulu weinwele fundeni bantwana bakho Incwadi kaLevi 19 uvesi 27. Anikudilinga amakhanda eni emaceleni. Ungoni isilevu sakho emaceleni. khona ikhuluma ngabathi abapriest bayiphathe kanjani ngobani lo mntu Yelo 21. wona iqala ngokuqala ezansi Amen. kulungi Nkosi kubusisa Amen. ileyo ndaba nje abantwana bakho lena ke esiqale ngayo iyona ethi abapriest bengifisa bayiqale lapho ukuthi abapriest bakaNkulunkulu babukeka kanjani ngoba abapriest bapriest abangababo nabapriest abangabakaNkulunkulu khona umehluko la so abapriest bakaNkulunkulu ukuthi ke bengayigunde emakhanda ngoba banikela ngeminikelo ekushiswa banikela ngeminikelo emikhulu engcwele phambi kwaNkulunkulu so awukwazi ukuyonikela phambi kwaNkulunkulu usuhamba ngekhanda ngoba lokhu kugunda lokho kaSathane indaba endele singangena ku-Anthony LaVey khuluma indaba ende ngokugunda ngoba ukwedelela uNkulunkulu ukuthi ngizome epulpiti ngifaka ukhololo yini ukhololo kodwa bese ngigunda ikhanda okuwuphawu lokuhlubuka uNkulunkulu lokuthi ngizovukela uNkulunkulu angazi abafundisi bayenza kanjani kodwa bayenza bonke ihlazo banofunda indaba ka-Anthony LaVey khona nakuma internet niyilandelisise ngixoxa lezi zinto ngoba ngenzela ukuthi kungabikho ukudideka ngoba liyabanga itiye ukuthi nje itiye engaliphuzi ngiphatha ikhanda inwele ezinkulu masigeza ama-bathrooms yasala phansi sishiya umaka masigeza makade nginje e-bathroom abawusala sebengena kade ngila ngoba ngikhonza uNkulunkulu angeke kungenzeki lokho angikwazi ukukhonza abantu angikwazi ukukhonza ngisho itiye angikwazi ukukhonza ngisho iy'nsuku ngikhonza uNkulunkulu ngoba ngithe manje singena lapha ngomnyango siyibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu so kufanele mase ngiyibize ngoNkulunkulu bese uthi mawuhamba emkhondweni wami ukhamukele uNkulunkulu siyisibuko thina sokuthi uma umuntu ekhonza uNkulunkulu kanjani mangabe nje ufuna ukubona umuntu okhonza uNkulunkulu ofuna amalatha kaNkulunkulu wathola lapha ngakhona uyobona umuntu okhonza uNkulunkulu akwantu banjena siyisibuko bantwana bokhona siyisibuko sikaNkulunkulu ziningi izinto engayithinta kodwa ngithe inkonzo akusiyona yami ngedwa mhlambe esimeni sobungcwele kuningi ke okunye mhlambe umkhokheli mase ethola isikhathi yokuxoxela ngasese okunye ke esikhaleni sobungcwele sokuthi izinto ezikamakhathini uyayithinta nini awuyithinti nini umlekelela kanjani ngoba size lapha abantwana bakholwa nina abadodana namadodakazi akhe nomama wakhe sizonixoxela ukuthi siyacela le ndoda ingene ihlangane noNkulunkulu esiyikhulile sizocela ukuthi niyelekelele lapha engasakukhumbuli ngo6 thina siyathandaza ngo9 siyathandaza noma kungezona zodwa ikhathi zokuthandaza zethu lezo kodwa khona lezi ezisimele u6 ntambama no9 ekseni manibona esebhize ekhanda imoto la sekushaya u9 nithi baba u9 ngena endlini yakho ukhulume noNkulunkulu wakho nimkhumbuze sizoncenga kulokho sizonicela ukuthi sizocela nesilekelele nansi indoda endala ithe ihambe eJimistini siyiguga isindala esiqala noyinolo ezimhlophe njengami yahlangana noNkulunkulu okunye siyakhohlwa endleleni okunye siyakhohlwa endleleni kodwa size lapho uzongqongqotha einhlizweni zenu ningabantwana bakhe nimganile uzothi siyacela lendlela ayilula nimelekelele sizocela lokho njengoba masicela into enzima yakuyacela phela indoda enye icela uNkulunkulu umuntu kaNkulunkulu wathi hawu umntana ngicela into enzima nani ke mhlawumbe nje hawu wacela into enzima sizomlekelela kanjani sicela nimlekelele abantwana bokholwa ngoba manje nimlekelele kahle uyothi noma ngeinsuku zethu seyiphele emhlabeni niyothola isibusiso ngoba uyothola isibusiso kumzali uma umlekelele enze into ayithanda niyothola isibusiso ngalokho ningamelani nendlela yakhe kaNkulunkulu ngoba uma umelana nomuntu ekhona uNkulunkulu sukumelene noNkulunkulu
wena uqala usamelene naye ngoba mhlawumbe uyakuzala ngoba mhlawumbe niganene kanti usumelene noNkulunkulu. Manje ugcina leli sabatha uthi wena mayiphuma nje uyasitshela mina ngiyabasa nje angikudlala yena awusali na ulana uNkulunkulu ngoba isabatha likaNkulunkulu alibone elonela likaNkulunkulu kuGenesis 2 akulona ngishela amabandla. Maye ethi ngekhathi ezithile ngicela into zami nigweme ukuyithinta ngesizathu esithile nesithile mase niyithinta senilana uNkulunkulu ngoba asisenzeli thina ngoba siyayifunda lo ncwadi kodwa ngizoyiyeka iyokhulunywa ngasese ngoba engayisikhathi khona ikhathi enjalo bangixoxa nampo mama bayazi into engikhuluma. Ngisho ukuthi ke sizongqongqotha enhlizweni zenu ukuthi siyacela ukuthi angaze endaweni yokuhlaba benimi kanjani before bakumakhathini athathe le ndlela. Ngiyangikhohlwa ukubuza indaba zethu yini na kodwa asiwahlabela amadlozi. Asokhothana amadlozi. Asidli inyama ehlatshelwa abafileyo. Ifundele lo ncwadi. Then Exodus 22 verse 20 bese ngifuna amaHubo 106 bese ngihlela ngezansi ngidedela kancane. Incwadi ka-Exodus 22 verse 20. Ifunde babona. Ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova yedwa uyawubhujiswa nokubhujiswa. Ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova yedwa nisizwahle izulu ngaphandle kukaJehova yedwa uyobhujiswa nokubhujiswa kusho iBhayibheli. So ke ngithe siyibandla likaNkulunkulu ngathi ubaba uMakhatheni wahlangana nebandla likaNkulunkulu eJemiston. So ke lento kungenzeka ukuthi ekuqaleni bekunjiya kodwa manje uhlangana noNkulunkulu isizathu sokungakwenzi lokho manje na ingoba uNkulunkulu akakufuni lo wasemkhonza. Asihambi izangoma thina. Asihambela asihlanganise lutho nje nezangoma. Asiye kuleyo asiqale ngamaHubo 106. Singazidlula esigabeni esibi. Incwadi yamaHubo 106 uverse 28. Bazihlanganisa noBhali Peori. Badla ukuhlatshela abafileyo. Badla ukuhlatshela abafileyo kwase kwenzekani? Bamcunulula ngezenzo zabo. Wacunuka uNkulunkulu. Wabhoboka isifo phakathi kwabo. Base bengena izifo. Base begula. Base behlupheka. Ngoba uNkulunkulu sebemcunulile. Bahambe bayodla ukudla okuhlatshelwa izithixo, badla ukudla okuhlatshelwa abantu abafileyo, bamcasula uNkulunkulu. So ke mawufuna ukuba ngokaNkulunkulu lokho namhlanje nakufuna uhlukane nabo. Bayahlaba ngapha bayahlaba. Kodwa mawuyazi indaba kaNkulunkulu uzokwenza lokho. Izangoma manje sithini ngaso? Sihlangana nezangoma. Ama 18 Deuteronomy ikhuluma konke ibala nezanosi ibala yonke into. Incwadi kaLevi 20 uverse 27. Amen. Owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe igazi labo libe phezulu kwabo. Osibusisi. Nezwele la. Kukhuluma iBhayibheli. Asiphinde enye futhi. Incwadi kaDeuteronomy 18 kusuka kuverse 9. Funda ugijime nje bazoyilalela. Nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakhe akunika lona, hayi ukufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Mangafunyana kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola imihlola, noma wenza imlingo, noma umlumbi, noma wenza isiphonzo, noma ubhula emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazayo, ngokuba yilona lowo ozenza lezi zinto izinengiso kuJehova. Ngenxa lezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakhe. Lo nalo wenza into isinengiso kuJehova. So asibhuli, asibhulelwa, asizenzi zonke lezi zinto lezo. Yekugcina wafaka kanjalo uSawuli siChronic 10:13 sokuqala. Kuthi kwenzekani endodeni eyayikholiwe esihamba yobhula. Uzoqhamuka inkinga la ekhaya uthi ayidumisa imoto ekusena esaduma. Usithathe siyoso. Kuthi yini le moto ingasadumi ngiyakhumbula ngazalwa abazali ababethanda ukubhula. Bashaya ukhiye kabili imoto ayidumi uthatha ibhodlela sekuyoziya ukuthi yini imoto ingadumi. Chronicles Kwasimbuzi iqhuge esibayeni sekuyohlola ukuthi yini imbuzi iqhuge. Uyabona uhlola uma ungena uma ukuhlola nje uzohlola izwe lonke. Ufunde babona. Chronicles zokuqala chapter 10 kusuka kuverse 13. Amen. Wafa kanjalo ke uSawuli ngesiphambeko sakhe. Wafa. Iphinde lapho wafa. Wafa kanjalo ke uSawuli. Kwafa umuntu la.
hamba na ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova ngenxa yezwi kaJehova angaligcinanga nangokuba kadeyile ukubhula konedlozi ukuba abuze kuye ngoba kadeli kokubhula konedlozi engabuzanga kuJehova engathandazanga kuJehova ngalokho uJehova wambulala Jehova wambulala wabuyisela umbuso wakhe kuDavid indodana uca kaJese nobukhosi wamphuca yonke into wakunikeza umuntu ongaphuli so asibhuli mantwana bakho ngithe inkonzo somukela inkonzo ka14 ngapha simukela insizwa ngapha kuyophangelwana nje sizokukhatha masibona ukuthi isikhathi sesithatha sikhathe amen because kusesizweni